يعني ازاي الجمهور تقبل ادوارد؟ لو سمحتي ممكن نقف صراحة ستوب لو سمحت. لو سمحتي بقى اعملي ستوب الحساب. ستوب خلاص يا جماعه. طيب اوكي معلش نطلع لفاصل ونرجع ونكمل مع بعض. لو سمحتي انا مش فاهم احنا جايين نهزق إيه؟ بعض ولا احنا جايين نحترم بعض هنا؟ انا عايز افهم احنا جايين نهزق بعض؟ الله، يعني هو ده برنامج؟ معلش ادوارد، ايه ده؟ هو ده برنامج؟ ادوارد هو عمل ايه؟ انا عارف. لما نتعامل مع بعض نتعامل مع ناس محترمين. لا عيب، ما تغلطش. لا انا ما بغلطش، لا انا ما بتكلم تغلطش، بجد. لا ما تغلطش. يعني ايه ناس محترمين؟ اهو ده بقى الجيل الجديد اللي بتنرفز على طول. شفت بقى؟ لا اصل ايه ناس محترمين ومش لا عايز محترمين ازيع دي؟ الحلقه دي ولا عايز احضر ولا عايز حتى اخد لا ايه محترمين ومش محترمين انا دي؟ عارف ايه. انا عيب متشكر قوي. جدا قوي على الاسلوب الظريف دون، ان انتوا جايبين ناس تتكلم بطريقه مش محترمه، وانا اسف جدا ان انا بحضر في برنامج زي ده. طب تعالى بس إدوارد، استنى راعي بقى. فرق السن. ايه الناس ديت؟ ادوارد في فرق سن. لو سمحت اقعد هنا. لو سمحت اسمع الاكبر منك. تعالى ناخد طب استاذ عبد الله حاجة. هو دلوقتي ولد. اتضايق. ادوارد استاذ عبد الله، طب هو اتضايق بجد؟ هو اتضايق جدا. لا اتضايق بجد. طب نعمل ايه؟ طب انا عايزاك تديله اكتر، إيه؟ اديله اكتر حاضر. اديله اكتر. حاضر. ممكن هو على فكره هو ممكن يستحمل. هو ممكن. الحلقه بقت حلوه من غيره. مش كده؟ طب نكمل احنا الحوار مع بعض. يعني هو بيتنرفز كده على طول. هو عموما وشه بيحمر جدا، مش عارف وبحس ليه. انه بيعيط على طول، بيعيط. انت بتعيط بجد يا ادوارد ولا ايه؟ ايه ده؟ ادوارد انت دموعك قريبه. ايه ده؟ ايه يا ادوارد الحكايه اللي انت فيها؟ ادوارد انا عايزه اكمل البرنامج لو سمحت، واحنا جايين نتكلم بحب شديد. انت ليه اتضايقت؟ راعي يا ادوارد كده، ما تبقاش حساس للدرجه دي. انا ما كنتش متخيل ان انت تتكلم معايا بالطريقه دي. انا مجرم. انا اللي رجعني المنتجين العمل دول اصحابي. استاذ عبد الله قول له خلاص ان احنا بنهزر. احنا خلاص بنهزر احنا بنهزر يا ادوارد. قول له يا استاذ عبد الله. يا عم ادوارد ده بيهزر، ده برنامج اسمه حيلهم بينهم. ونفسه يعرف معنى كلمه حيلهم بينهم. وعايز اعرف انت بتعيط بجد؟ ادوارد ده بيعيط بجد على فكره. لا ادوارد، لا يا ادوارد ايه يا ادوارد ده؟ برنامج اسمه حيلهم بينهم. برنامج اسمه حيلهم بينهم يا ابني. ادوارد يا فيك جدع ده بتعيط برنامج بجد. يا ابني. يعني احنا نعمل والله العظيم برنامج اسمه حيلهم بينهم. يعني انت احنا ما نعمل بتشوفوش برنامج يا هزار إدوارد؟ نهزق بعض بالطريقه دي؟ لا خلاص. يعني نعمل برنامج خلاص نعمل خلاص. كده هون؟ ده بيعيط بجد يا استاذ عبد الله. طب ليه كده يا ادوارد؟ ما احنا قلنا لك اهو الحقيقه. حقيقه ان انتوا بتتريقوا عليا وتتكلموا بالطريقه دي، تتكلم عليا انا بالطريقه ديت. ممكن ما تاثرش من هي فضلك. برامج يا برامج يعني ايه برامج؟ برامج يعني ايه انا برامج؟ عمري انا اهنتك ولا كلمتك؟